go etswa mogala dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Letona Masisi a wetsa loeto la gagwe kwa Las Vegas ka go etela marekisetso a farologaneng a diteemane tsa maitirelo go ithuta ka tsone. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re mafatshe a Aforika a ka tswela mosola le tsamaiso e tserweng ke lefatshe la Korea mo go tsamaiseng ditsholelo. Mohumagadi wa Gatautona Menno Masisi a re go tlhabolola matshelo a batho ga ya tshwanela go nna tiro ya puso ka nosi. Wetso o tla re itshwarela ka seo re simolola dikgang tsa rona ka se Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o editse loeto la gagwe kwa Las Vegas ka go etela marekisetso a farologaneng a diteemane tsa tlholego le tsa maitirelo go ithuta ka tsone bogolo jang ka thekiso ya tsa maitirelo. Diteemane tse di itiretsweng di fitlhelwa mo marekisetsong a farologaneng kwa Amerika mme di a farologanngwa go supa tsone tsa maitirelo le tsa tlholego. Diteemane tsa maitirelo di fitlhelwa ka selekanyo sa 7% mo mmarakeng wa diteemane lefatshe ka bophara mme go kaiwa fa di ka nna tsa tshwara 10% ka 2030. Lefatshe la Botswana di ithuta ka diteemane tse tsa maitirelo go loga maano a nonofileng a go bapatsa teemane ya Botswana botoka kgatlhanong le tsone mo nakong eno diteemane tse tsa maitirelo ga di rekisiwe mo Botswana. Tona Masisi o fetetse kwa South Korea kwa tla tsenang phuthego ya Korea Africa Summit e simololang ka Labobedi. Ha re tswelela re buisana jaanong le mmegadikgang wa Botswana Television ke Filo Mokgaotsane a le kwa Las Vegas kwa Amerika gore ba mo dinakong ka loeto la Tona Dr. Mokgweetsi Masisi ke Filo ke go dumedise ke go amogela gape Tona wa sa tsa go wetsa loeto la gagwe ko mme pele ga mo ona ta etela marekisetso a diteemane tsa maitirelo o ka reng ka se. Ke go tlhomamisa hela jalo Samoka gore re letse re tsamaile le ene mo marekisetsong a harologane mo lehatsheng la Amerika ebile re rihatsa jalo gore re di bone ka bontsi mo dishopong tse re neng ra tsena mo go tsone mme ke ne ke rialo ke re tota go itse gore ha re itemogetse jalo lehatshe la Botswana ka gone go ntse go utlwalwa Tona o nna le sebaka sa go bona ko ke nagano le mokwaledi wa ga Tona Memma Pelo tletse gore a re tlhalosetse jalo gore ba itemogetseng mme go tla thusa jang mo go direng ditogamano tsa go itebaganya le kganyana diteemane tse di itiretsweng re lehatshe la Botswana go a pele ke kopa go amogela jalo Memma Pelo tletse ke ralo ke re ne re le mmogo maabane ke go rihatsa hela gore ra di bona diteemane tsa maitirelo mo marekisetso mo lehatsheng la Amerika. Ra letse re di bone re tsamaile le Tona ko dishopong tse di rekisang mme hela go utlwisa botlhoko mo go maswe ka gore ra itse gore lehatshe la Amerika ke lone le e leng gore ke lone boremalelo jwa makete wa rona re le Botswana. Jaanong ga re bona tsone these crystals di ntse di oketsega go a re tlhogatsa ebile kana ba di bitsa ba re diteemane tota hela mo go rona ga se diteemane ka rona re di bitsa re re the microwave things so mo go rona is really even condescending gore ebile e be e le gore di bidiwa diteemane re na re tsena mo dishopong ka go harologana mme go lebega e le gore tota se re na ra se itseela mo go heteletseng ke gore re tshwanetse ra ema ka dinao ra lehatshe Tona o buile ka gore we should step up ra tshwanela ke gore re bolelele lehatshe lotlhe ka bophara gore tota rona ra reng ka di-natural diamonds le gone gore di tswa kae di ya kae ka gore ha o bua ka tsone tse e leng gore da microwave ga se tsone ka gore ga di na la le boleng so sa ntlha ka gore dithwatha tsa teng di a ne diwa tsatsi leno ka moso di ile ko godimo hela jalo jalo so go a re utlwisa botlhoko gore e be e le gore ga re dire sepe se e leng gore se tshwanetse gore se bontshe lehatshe ka bophara gore tota ra re bomang.
rona re lehatshe la Botswana. ne ke rialo ke re a go di bona jaaka re di bone Memapelotletse ke gone gore do we now recognize them as a threat? Go ntse jalo ke ra gore gompieko ne ke bolelelwa gore in terms of the market share they carry 20% of the market share and predominantly di tswa ko China le ko India. Mo America ga se gantsi ba nna le tsone but di tla e le gore ke di-shipment tse di tswang ko, so go ra gore re tlhome ditlhako re ye ko mahatsheng ao re ba supetseng gore tota ra reng re le Botswana mo di-lab growing ka gore tsone tota hela ga se ditemane. Mme nna ka itumela thata ka gore partner a rona e bone DBS maabane bana ba supa gore go na le collection ya bone ba e bitsang bridal collection. They've since said they are no longer going to produce those lab grown through the bridal collection. Mo go rang gore ha tšhono ya gore tota hela re di markete tsontse e leng gore da naturally re boneng gore di ka re thusa jang go ampile, but it's a threat. Re lomagane jang le mahatsha a tshwanang la rona bapileng le rona go bona Namibia le bo Africa Borwa ba e leng gore ba na le ditemane in stepping up yone campaign ya gore re bogolo jang ka re sa batle bile di bidio a jalo lone leina lena la ditemane ka gore ha o le gone mo marekisetsong wa bona gore it's strategic ba lekile gore ba papamatse gore di harologana ya mme di beilwe mmogo. O ka gakologela gore re na ra ikopanya le mahatsha a tshwana Angola a tshwana le Namibia mo bošweng ra ka lwa mahatshe a tshwana la G7 gore tota ba re sekegele tsebe mo goreng tota kana ditemane tsa rona tsote ga se ditemane tse e leng gore di tswa go pehela go nta gore di tswa mo mahatsheng wana. Mme ebile kana re na le nkare di-entity tse e leng gore gompieko ka ga ba rona re le Botswana re na le mo go teng the Diamond Hub. Diamond nngwe le nngwe e leng gore ya bo e tswa ko ntle e heta ka Diamond Hub ga gona yaka synthetic e ka tsena ko lehatsheng la rona ra di tshwara e be le gore re di busetsa ko di tswang teng, so re kopane le bone and we intend gore through the National Diamond Council re oketse lentswe la rona gore re re lwantshe mmabayo. Tautona o rile we should kill it, so go ra gore le rona re ta tshwanela ke gore re step up ya ka buile. Ha re wela ke go rihatsa gape gone gore Memapelotletse ga di tsene a ke re mo thekisong ko lehatsheng la Botswana a gongwe mo isagong ha re ntse re ka bakanya itsholelo re ka lebelela gore gongwe re ka di letlelela le tsone ya nna bontlha bongwe jwa go direla lehatshe la Botswana madi. Nyara for now I wouldn't say tota re tshwantse gore re ikgotlele santse re le a natural diamond country and we still is, and ha e le gore nako eo e tla goroga mme mo go gompiekong ga rena kgatlhego ka gore once ha o ka di letlelela gore di tsene mo lehatsheng lao go ra gore obviously di a go hella di polluta lehatshe lotho ka kwa tola o itse gore e leng gore e boammaaruri ke e leng gore ga e boammaaruri ke. That's why gompieko ana re le ka gore re ne le maranyana a e leng gore a ka kgona gore a differentiate gore taemane ya boammaaruri ke le taemane e seng ya boammaaruri. Mme we are invested in that technology ra e batla ka matho a mahibidu gore re ta re kgona gore re itse gore re yang go a ko pele. Re wele ka gone gore ne le gone nngwe ya melaetsa a rona e metona mo phuthegong ena ya JCK 2024 ya wela ke tsa gore ka re ne rutla tautona a bua thata ka yone mo diforamong tsena le mo go tsone gong ke go harela hela gore ka bone bokopano jona bo a wela mo letsatsing la gompieno. Re bo re emphasize gore re atlegile go le kae mo molaetseng wa rona e seng hela one wa natural diamonds le tse dingwe. Mme ke tsa ke re tautona nna le engagement tse di tlhwatlhwa tota tse di mosola o ka gakologela gore mo bogautshwaneng jaana nna le gone gore a buile yone for the first time the House of Botswana ke tsa ke re ne go tletse le wena o iponisa ka tsebe gore batho ne ba tletse ba batla go itse gore ke mme se botlhokwa more than anything which tautona emphasized ke gone gore rona re le hatsela Botswana because we are the largest producer gompieko re step up re kgone go bolela the world and create that confidence gore tota ra reng mme ebile le partnership ya rona go empele ya go nna ja. So ke tsaya ke re ke molaetso e leng gore le bone ba rekang mo go rona ne ba unyoretswe mma ba tla go utlwa gore rona go empele ra go dirang mme re soloeditse gore ta tswela re ntse re ba support go ba ha tsone ditemane tsone tse mme re batla ba nna ko Botswana ba go thamela bana ba rona ditiro seo ke ra gore ke molaetso wa rona wa konokono. Ke lebogile thata Memapelotletse ke a go leboga jalo Samka ke rialo ke re kgaogana gone hana jaaka ke tlhalose phuthego yone ya JCK e wela mo letsatsing la gompieno tautona o setse a tsweletse le ditiro tsa gagwe tse dingwe o hetetse gone ko lehatsheng la Korea maabane mo tshokologong.
ke go leboge jalo ke file mogautsane wetso ga re tswelela re leba kwa South Korea tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re mafatshe a Afrika ka tswela mosolwa ke tsamaiso e tsereng ke lefatshe la Korea mo go tsamaiseng itsholelo o kaile fa go nna le seabe ga Mahama o ikemetseng mo go gogeng ditlhabologo le mo dipatlisisong go le botlhokwa jaaka go supa maduo a bonalang kwa South Korea. Phuthego eo ya ntlha ya Korea Africa Summit e tla tshwarwa ka labobedi kwa toropong ya Essen le toropo ya Kgaolo Seoul ka laboraro. Ka dintlha. Toropokgolo ya South Korea e bong Seoul e letile ka thomamo go nna boremello jwa ditiragalo jaaka phuthego ya ntlha ya Korea Africa Summit e tla tshwarwa mono. Phuthego e sologetseng go ngwaka baeteledipele ba mahatshe a Afrika ba le 30 le bohera bongwe ba akaretsa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e tla thagolela tsela tswelelopele ya senela-ruri ya mahatshe a Afrika le South Korea mo maitamong a ipeileng pele a dithabololo. South Korea ke lengwe la mahatshe a eteletseng pele mo thabologong ya marenyane ka lebeeleditse mo go tseneletseng dibilione tsa didolara mo dipatisong tsa dithabololo mme se go kopana le bokgoni jwa mahatshe a Afrika a nang najo go ka thusa go goga mmogo go ithalela kgolo le katego ya bothe. Tautona wa lehatshe la Botswana o buile gore re batla gore nne itsholelo ye e ikamileng ka matlhale yaanong lehatshe la Korea ke lengwe la mahatshe a itsegeng ka matlhale bogolo jang ga go tsena mo a maranyane le mo go babaleleng tikologo le loapi yaanong re batla go kwatabolotsa re le mahatshe a Afrika mme re tle go kwatabolotsa go le botoka ka gore re tla re tshwaragane ka gore ko Afrika re na le mo go teng African Continental Free Trade Area. Se sengwe gape mma se re ka se itse mo go bone ke gore ba beeletsa mo selekanyong sa 5% mo dipatlisong tsa ditlhabololo research and development ke nngwe ya tse di go godimo mo lehatsheng rona re santse re le kwa tlase ga 1% mme re ka ithuta mo go ntsi mo go bone mme se se botlhokwa se ba se dirang ke gore ipeeletso ye kana peeletso yo e bewa ke ba ba ikemetseng ka nosi kana private sector o ka bona gore makoreane ba ipetlela gore bone ba tla lebelela tsa ditlhaeletsanyo le boranyane jaaka gompieko they are the biggest manufacturers ya di semiconductors ha o ka ya gone ko company ya SK o tla bona gore ke le hatse le leng gore sengwe le sengwe sa itsamaisa tshwanetse re lebelle gore a melemo e re nang le yone ya ditlhare tse di teng ko Botswana a dikitso tse re nang le tsone ka sepehela kana ke bo go dupa gore ngwaga o tla nna wa luba kana pula e tla di kaenele re bone gore re ka ira jang gore re rekisitse mahatshe a mangwe dikitso tse. E re ka lehatshe la South Korea le na le maitemogelo a magolo a la Botswana le a Afrika a ka ithutang mo gone le one ka bokete jo bokalo a ta arogana le la South Korea ka na le dintlha di tshwana nonofo ya dipalo tsa batho mo kontinenteng meamiso ya tholego le dikitso tsa one tse tsothe di a baya mo tshiamelong ya go goga mmogo dithabololo. Go na le ditlhabololo tse leng gore ne re dira ka thuso le diatla tsa makorea ka Zugula Bridge ke nngwe ya tsone o ka lebelela tsela ya Serowe Orapa gape ba Korea ba nne le seabe se se tona thata mo go dire moalo wa rona wa metsi ke batho ba ileng gore ba nonogile thata mo tirong ya diatla mo go ruteng ka go dira diatla ya re batla gore re bone gore Batswana ba ka bona diphotla ga kae re batho ba ileng gore re eteletse pele re le Batswana mo go tsa ditemane batho ba kwano ke batho ba ileng gore ba rata mokgabo yaanong ke gore re ba rekisetse tsone dio tse re nang le tsone tse e leng gore bone ba di rata re na gape letsatsi le e leng gore le ka hetla motlakase o montsi bone ba na le dikitso. Phuthego e ya malatsi mabedi e tla baya lehatshe la Botswana a Afrika le la South Korea mo seraleng sa go ka beta tsela e sologetsang ya isago e phatsimang e ka yone go tannang le tswelelopele ya bothe le tharabollo ya senela-ruri ya dikgwetlho tse di lebaneng mahatshe mo go thabologeng ga one jaaka phetogo ya loapi go nna ga dijo tse di lekaneng le ditamelo tsa botsogo ga mmogo le go nonotsha botsalano le tirisano mo mererong ya tsa papadi le tiriso ya marenyane. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Seoul, South Korea. Farabala monogae re leba kwa Tsabong kwa mohumagadi wa Katautona Mmene Masisi a reng go tlhabolola matshelo a batho ga ya tshwanela go nna tiro ya puso e le nosi mme e tshwanetse go nna boikarabelo ja Motswana mongwe le mongwe fa bua ka kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa o neng o rulagantswe ke ba tsa Mama Trust a re seo gape se ka thusa le makgotla a merafe la mangwe go atlega ke ba diretse motlhosi ka dintlha. Dipoelo tsa moletlo o wa dijo tsa maitseboa
ga mmogo le ditiro tse dingwe tsa go kokoanya madi tse di ntseng di dirwa di tla dirisiwa go tlhokomela dikamela ka jaana kampa ya tsa bong ecotourism e sena pholo e e lekaneng ga bontlhabongwe jwa madi ao bo tla kokotediwa bo bo dirisiwa go tlhabola lehelo le di ka fokoletswang kwa go lone le ga go ntse jalo lekgotla la tsa mama le tlhalosa ga le santse le letile go iwa sekedi sa lehatshe go di hokotsa Maikarabelo ne se gore ka bere tsa mama ngwageng ya botlhano ya ka gona re ya ngwageng ya botlhano e leng gore ne sa le re kopile setsha seo ka yone e ne se gore nka bere setse re tsamaya go ise go di hagale sepe tshwanelo ke gore nka be sengwe re se tlhomile go supa gore re maikarabelo a go oketsa dikamela tse ka ebile gape re na le pitsanaga mo teng tse di tlhokang phulo. Dikamela ke la very rare species. Le la gone mo Southern Africa mo ga gona ha tselepelele tsereng dikamela tse re di tsere mme gore di re tswela molemo ke gore re batle tsela e leng gore re ka di dirisa ka yone tsa kgona gore solagela molemo yaanong gampieno re di a swa bogolo ya thata tse dinyenyane tse e leng gore tota ke tsone tse e leng gore di tshwanetse go nna foundation ya go tsweledisa go nna teng ga tsone. Mohumagadi wa ga Tautona Mme Masisi yo e leng morotloetsi wa lekgotla la tsa mama a re lentswe go le botlhokwa gore makgotla a merahe a dire dipoelo go botlhokwa gore a tlhokomele tikologo gore a tswelele ka go tshetsa benggae. E ne ya re ngwaga tlole mogwanto wa tsa mama wa Concerned Dunes for Caymans o thamiwa ka supa maitlamo le maikaelelo a go nna morotloetsi mogolo ke gore the patron ke ne ke gwetla setšhaba gore re eme ka dinao go ema nokeng community trust re ne re dire se go teng adopt a community trust mme ka supa ka go ipha ba tsa mama trust go nna morotloetsi mogolo ra itse gore go na le dikgwetlho mo di-community trusteng go tlhoka letseno go tlhoka madi go tlhoka bone ba ba ithaopang ba sena tsone tse ba ka bapatsang tsone tsa bojanala jaaka lehatshe leno le tsweletse ka go kabakanya itsholelo le go gwetha batho ba lone go latela methale e harologaneng ya khumo tsa mama trust e rotloeditswe go ithuta methale e mešwa ya go dira kgwebo re le mathata re le puso gore di-trust di eme ka dinao di-trust e nne tsone pinagare di-trust e nne tsone mmidi di-trust e nne tsone boitshetlelo jwa itsholelo ya tsholegelo ya matshelo a batho ga di-trust tse di fomiwang teng mme tsatsi le morago ga lo sena go atolosa selelo le seata sa lona go a go tsena ko ofising ya ga Maetsomme Masisi ke bona re na le tsholegelo e ntsi thata teng kwa moletong o Mme Masisi o ne a abela lekgotla la tsa mama 50,000 pula go tswa mo dipoelong tsa lebelo la Gaborone Taiko. Lekgotla le gape le amogetse dithuso tsa madi go tswa mo dikhampaneng ka go harologana go tsweledisa maiteko a tshomarelo tikologo le go hetla itsholelo mo kgaolong ya kgalagadi ke badiretse motlhose BTV News tsa bong. re santse re le kwa tsa bo mohumagadi wa ga Tautona Mme Masisi o letsa tsene mogwanto wa go kokoanya madi a go tlhokomela dikamela go bidiwang tsa Mama Trust Walk on St. Dunes for the Camels. Mogwanto o neng o tsholegetswe ke batho ba feta 500 go tsweng lefatsheng leno le mo mafatsheng a mabapi o ne wa fa lekgotla leo sebaka sa go ruta setšhaba ka kamela le mosola wa tsone le ka fa kgaolo ya Kgalagadi South e ka godisang itsholelo ka teng. Balemi ba merogo mo masimong a tikologo ya toropo ya Jwaneng ba re ba ithutile sehuba go tlhomamisa gore ba lema le go rekisa merogo ya boleng jo bo kwa godimo go fepa bareki. Ba tlhalositse fa jaanong nako e gorogile gore balemi ba kgone go ntsha lesika la merogo ka go farologana go hema tlhaelo. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Mogologolo sa laopile kgomolona ka fane a re setshwaro ke ntša pedi ga se thata mme se ke sone se ka tlhotlheletsang balemi ba merogo ba lefatshe leno go munela marulana pele gore ba itshupe fa le bone ba na le bokgoni jwa go tlhatlosa dikakanyo ka go dira fela jaaka balemi ba mafatshe a itshetletseng sentle mo go ntsheng merogo ka bokete e le ya boleng jo bo kwa godimo. A re tsweleleng re lemeng re le batswana re le bantsi gore re ska ra nete re
re kgalwa ke batswana ba bangwe ba ileng gore ke bareki ba rona ra ba rekisetsa ka gore ba ka re kgala ka tsela ya gore e re ka moso ba ne ba soletse gore tla re ba tsena mo shopong ba itlhela tamati ba itlhela ebile e seo re rekisa ga gona le tsone dishopo tse re di supplyang re tshwanetse gore ba nne le confidence mo go rona gore ha ba rekile gompieno le ka moso ba tla itlhela se neng ba se reka. Retemo Nthatang e boele mongwe wa balemi ba ba fetotseng dikakanyo go kabakanya ka fa ntseng a dira dilo ka teng ka ne a remeletse fela mo temong ya komelelo mme gompieno a dumela thata gore merogo le yone ka busetsa thata ka e lengwa le go rekisiwa gantsi mo ngwageng. Mme kana no mo malatsing a gompieno go na le dilo tsa bo climate change ya no gore dipoelo tsa ka ko dry landing ga di nne kalokalo bogolo mo go yone ngwaga re tswa mo go yone mme ya no ne ra bona gore ha e se re le ke go diversify re tsene mo merogong ka gore merogo le period ya gore go mading ga e kalokalo bontsi ba dijalo ke bo 3 months bo simolla go rekisa a re lemeng dijalo tse e leng gore le ga o tsena ka tsone gore dijalo tsa meketse motho o tla kgatlhega and then bareki be ba simolla go ngokega ba lebeletse gore tota you produce high quality. Se se nametsang segolobogolo ke neelano ya balemi ba merogo le bareki ba yone. Balemi a re lekeng go lebella kgang ya variety because rotlhe re batla go lema so se le sengwe ka nako ile one re lebelleng kgang ya gore ha o mongwe a lemile cabbage o mongwe a leme tamati ba bangwe ba leme garlic ba bangwe ba leme ginger so that re ska re iphitlhela ile gore re tshwere so se le one ka nako ile one mo marketeng ya no tla bo itlhela batho ba le 10 ba batla go ha lettuce ka nako ile one o itlhela batho ba le 10 ba batla go ha cabbage gongwe ka nako e wena o batlana le carrot o batlana le beetroot bone ba sena yone. Kgolo ya balemi ba merogo e solofetswe go tlhomamisa go nna teng sentle ga merogo ka go farologana go tsepamisa maitlamo a lefatshe leno a go kgona go ijesa. Emmanuel Rapoa, BTV News, Masimo a Tlanege. Banana ba go itlhile go tlhokomela bagodi fa bua ka letsatsi la go ipelela bagaka ba pele mo motseng wa Mathangwane mo palamente wa kgaolo ya Shashe West Refidis Molao o kopile bana go netefatsa fa ba tlhokomela bagodi nako tsotlhe ka go ba fa lorato le dijo tse di nang le dikotla go tiisa masole a bone a mmele. Abigail Madurobo ka dintlha. Bagodi ba kailwe fa ba thokana le go kopana le batho ba ba farologaneng go itusa bodutu le go lapolosa ditlhaloganyo tsa bone. Remolao yo e leng gape tona wa temothuo a re go itlhokomolosa bagodi go dira gore ba nne le maikutlo a sa iketang mme seo se ba bakele malwetse a sa tsholaneng jaaka a sukiri. Re tshwanetse ra ikgakologelwa gore batsadi ba tlhoka tlhokomelo ya bongaka godimo ga tlhokomelo ya bongaka ba tlhoka tlhokomelo hela ya lorato la bana ba bone ba tlhoka gore ba nne ga go phepa mme go phepadiwa ke rona bana ba lona ke gona tshwanetse go simologa teng ka gore ha motsadi a nna ga go phepa mosepelo wa go a se patela kgapetsa-kgapetsa wa gokotsega ka gore leswe le ga gongwe le nnang teng ha re nnang teng re le batsadi dijo di sa babalesega ke sone se se irang gore mosepelo wa rona wa se patela e nne wa kgapetsa-kgapetsa. Go ipilela bagodi go dira gore ba nne mototo ka ba itemoga gore setšhaba se ba tsaya tsia segolo jang ka ba rwele ditso le dikitso tse di ka kwalang tsa bewa sentle gore bana ba te ba itse ka tsone. Ba ga se gore hano re itebagantse le bagodi mabutswa pele re sena go lemoga gore o ka re batsadi ba rona bagodi o le mabutswa pele ba lateletswe. Re boloka mekwalo e leng gore e bua ka ba tlotlegi ba lehatshe e bua ka batho ba ba diretseng lehatshe sengwe se se bewang mo tafoleng re bua ka badiragatsi re bua ka baopedi re bua ka batabogi re bua ka matona a puso botsadi le lona le le botsadi ba rona jaaka ha re kopane ga gompieno re laleditswe go tla go ipela bo re itumela le lona le botlhokwa mo ditsong tsa rona. Botsadi tšhaba e senang ngwao ke mokane e suleng mme ngwao ya rona
re tsa mo go lona le le botsadi. Letsatsi le la go ipelela bagodi le tsitsitse boitumelo mo go bone ka ba ne ba fiwa kgothatso go tswa makalaneng a farologaneng gore ba ka thabolola jang matshelo a bone. Re molao a re puso ya lefatshe leno e kgathala ka bagodi ke ka moo ba amogela madi a bagodi kgwedi le kgwedi. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Moeteledipele wa lekalana le le ikemetseng la Innovation Kgotla Rre Peter Fela o rotloeditse bana ba dikolo tse dipotlana kwa Maung go tlhoafalela dithuto tsa maranyane, boitseanape, boenjenere le dipalo ka dina le seabe sa go fetola itsholelo ya lefatshe. O buile se kwa tshimolodisong ya go fetola kgaolo ya Nghabe go nna boremelelo jwa tsa maranyane kwa Maung e neng e tsenwe ke dikolo tse dipotlana di tshwana Mathiba le Letsholathebe ga mmogo le tse dikgolwane tsa Sedie Junior Secondary School le Tsodilo Go. Anthony Toboga. Lekalana la Innovation Kgotla le le simolotsweng ke Batswana ngogola le ikaelela go fetola ditlhaloganyo tsa bana ka go ba fa sebaka sa go godisa dikitso tsa bone, go dirisa ditalente tsa bone le go ba direla serala sa go godisa dikitso tseo. Ko tshimologong ya bone ya go fetola kgaolo ya Nghabe go inaakanya le tsa maranyane, lekgotla leo le gothile makalana a farologaneng go tsenya lebogo mo go godiseng dithuto tsa maranyane le boitseanape go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Our goal is to give these young maikaelelo a rona ke go fa bana sebaka sa go thabolola dikitso le ditalente tsa bone le serala sa go ka akanyetsa ditiro tse dingwe nteng ga tse di tlwaelesegileng ka gore sa ntseng ba se tlhoka ntse le sebaka le lefelo le le ka ba fang tshedimosetso. Their talents to be challenged and to go further. I think learning is so important, and in Gaborone, whenever the president goes... Go ithuta go botlhokwa thata, segolo jang ka ebile Tautona se tsa buile ka go thabolola maranyane mo lefatsheng le. Batho ba ba ka thusang gore toro eo e fitlhelelwe ke banana le bana ba dikolo. Ke ka moo bana ba tlhoka thuso ya dithabololo tsa dithuto tsa bone. It's at school who makes it happen, and that is what needed. So that's why all of you need the support. Through our partnership with Innovation Kgotla, we are so committed in fostering mo botswalanong ja rona le Innovation Kgotla re itamile go tsosolosa ngwao ya bokgoni jwa maranyane le dikgwebo tsa one ka go dira lefelo le bana ba kgonang gore ba ka diragatsa ditoro tsa bone. Space where ideas are turned into amazing dreams, and dreams can be turned into flight. Kwa lekalaneng la Innovation Kgotla bana ba rutiwa metlhale ya go dirisa dikarolo tsa diroboto le go dirisa maranyane go tokahatsa matshelo a bone. This is a detection robot. Its parts are the mo ke roboto e dirisang bokgoni jwa go bona le metlhale e mengwe mo go yone e thusang gore e se ka ya thula kana ya wela fatshe. Help it to navigate terrain, the gears and the gear motor, which helps the gears move. So this is the RGB ultrasonic sensor. RGB stands for red, green and blue. So when you see this sensor... Kolotsana e na le matho a e letlang gore e ka bona lefelo le e tsamayang mo go lone e dirisa maranyane a tsentsweng mo go yone. So these are used to detect the physical environment. Mo maitekong a go thusa lefatshe go hithelela maitamo a tebelopele ya 2036, Innovation Kgotla e tabe fa bana ba dikolo dithuto tsa mahala le ikatiso go gogela lefatshe la Botswana kwa itsholelong e itshwareletseng ka dikitso tsa maranyane. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maung. wa itshodi bile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela lekgotla la ditshwanelo tsa setho la Botswana Society for Human Development ka tshwaragano le bana le seabe ba bangwe le ne le phuthile bana le bogole go ba rutuntsha le go ba le motsa ka fa phetogo ya loapi ya matshelo a bone ka teng. Moanamisa mafoko a lekgotla le mme le sedikomi a re ba lemogile fa go le gantsi bana le bogole ba sa kgone go iphalotsa mo diemong tsa dibetso tsa tlholego ka jalo ba tlhoka thuto go babalela matshelo a bone. O buile seo kwa thuto puisanong ya bana le bogole e neng e tshwere mo Gaborone a re utlwe re filwe Motubi. Lefatshe leno le tshabelelwa ke dibetso tsa tlholego di akaretsa merwalela, melelo ya naga le mogote o feteletseng gareng ga tse dingwe. E re ka lefatshe leno le itlemile go tokafatsa matshelo a batho le go netefatsa gore ga gona motswana ope o tla kgapelwang kwa ntle. Ka tebelopele ya lone ya ngwaga wa 2036, lekgotla la Botswana Society for Human Development ka tshwaragano le bana le seabe ba bangwe le dira bojotlhe go kgapa matshelo a bana le bogole mo diphatseng tsa dibetso tsa tlholego tse di bakwang ke phetogo ya loapi
workshop ya rona re itebagantse le mo re go bitsang re ke sustainable development goals mo ileng gore ke ditsetlana tse di disang dithabololo jaanong re lebile gone kana re meletse mo re reng ke phetogo ya loapi gore ya majang batho ba ba tshelang le bogole go tsaya karolo ga bana le bogole le makalana a ba emetseng go ba mo tshiamelong ya go itse ka dikgang tsa phetogo ya loapi le gore e ba ama jang. Inclusive climate action. Persons with disabilities must be informed about efforts at all stages, and they must be empowered to address the harmful impacts of climate change in their daily lives. Gone kwa thutong puisanong e moemedi wa lekalana la lekgotla la ditšhaba United Nations Development Program UNDP re Palatsa Hovath a re ba tla tswelela ba thusa bana le bogole go emelana le ditlamorago tsa phetogo ya loapi. So it's important. Go botlhokwa fela thata gore tuntsha ba ba tshelang ka bogole gore ba ka iphemela jang mo manokonokong a phetogo ya loapi. An environment that allows the thriving of people who live with different forms of disabilities. I came to attend today's workshop mainly because I wanted to see how climate change, which is such a big and mo letsatsing la gompieno ke tsile go tsaya malebela gore ke ithute go le gontsi ka phetogo ya loapi. Try and see the link between climate change and inclusivity and how what's other people's perspective towards addressing climate change. To puisano e tshwarang ngwaga le ngwaga ena gape ya rutuntsha bana le bogole ka dikgwetlho tse di farologaneng tse ba kopanang le tsone mo botshelong. Re Filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Bani ba motse wa Seronga ba boleletswe fa tsela ya Mohembo Gudigwa e dikilomitara tse di 160 e tla tsengwa sekontere mo bogaufi. Tona wa dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molale a re tsela eo ke nngwe ya ditsela tse di tla dirwa mo bogaufing ka kopo ya madi a tsone e atlegile kwa parlamenteng ya Tlhakole Mopito fa gone go abiwa madi. Thanisukudi wa bega. Re Molale o supile fa madi a go dira tsela e a bonwe ebile parlamente e dumetse gore tsela e ka dirwa se ile go isa ditlhabololo go bathong le go tlhofofatsa mesepele go tswa Mohembo go ya Gudigwa. Le fa go ntse jalo o tlhalositse fa tsela e tla kgaoganngwa ka dikilomitara tse di tla dumalanwang gore o kgone go fela ka pela. E rile ngwagae ha re ya parlamenteng ya madi e tsena ka February go itlhalla March ha ke sa go kana April March ka tsenya kopo ya ditsela gore di le tshwenyo mo Botswana ngwe a tshwane le yone mme ka lesego ka atlega ra tsenya tsela ya Mohembo Gudigwa mo budgeteng parlamente ya dumalana le kopo yana so re ile madi a go ira tsela e. Go dirwa ga tsela e go tshwanetse go tlhamela banni ba metse ya Boseja ditiro. Diprojekte tse maikaelelo a tsone ke go gorosa dithabololo go bathong. Banguka. Diprojekte tse maikaelelo a tsone ke gore di tise ditiro go bathong. E re jaaka tiro projekte eta mo Seronga yana. Bana ba lona ba bone tiro mo projekteng e. E re a go hela le bone ba bo ba bone letsenonyana mo go yona. E tla re go santse go emetse go dirwa ga tsela e go tla tswelelwa ka ditiro tsa paakanyo ya yone. Thaini Chukudu, PTV News, Seronga. Mokwaledi kwa lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re Pontsho puso itsile a re botsalano jwa mafatshe a Botswana le Namibia bo tsweletse ka go tiisiwa ke ditumelano tse di teng di akaretsa tiriso ya omang go tlola molelwane wa mafatshe ao o bile seo kwa metshamekong ya botsalano ya lephata leo le la Namibia la dikitsiso le ditlhaeletsano tse di simolotseng ka la botlhano mme di wela gompieno kwa toropong ya Gantsi. They have Mascom SIM cards, they have Orem SIM cards, they have BTC SIM cards.
And we want to stop this. So the honorable ministers were of the opinion. Ba na le di-sim card sa Mascom ga mmogo le tsa Orange sekao sa gore re batho ba re dirisanang thata mme hela re batla go emisa seo gore re ne le tsamaiso e le nngwe hela mo re kopang gore banni ba rona ba kgone go nna le tsamaiso e tla ba berekelang botlhe re eletsa gore ba Mascom le ba Orange gongwe ba kopanye go bona gore go ka dirwa jang go tlhogogatsa ditlhaeletsano ga re ga mahatshe a rona sengwe se botautona ba rona ba se rotloetsang mahatsho mabedi a setsa kopane go buisana ka seo mme tla re seo se sena go diragadiwa re etele ko Namibia le rona go bona gore rona re ka dira eng mo tumalanong eo The progress in terms of the assignments that the two honorable ministers had given to the two regulators. There is some projects that are happening here that we must see that the commitment of the government of Botswana is to the people in the country. So we'll be spending part of the time visiting social responsibility programs that are initiated by go na le mananeo mangwe a tsweletseng mono a re eletsang go a iponela mme mangwe ke one a go direla setšhaba mme hela sengwe se re se eletsang go bona se direga ke mo re amoganang dikitso bangwe ba babereki ba rona ba kgona go tla go theogelela mo Botswana malatsinyana mme ba mono le bone ba kgona go ya go go rona ba ya go anya dikitso mo bodirelong jwa rona re dumela gore seo se ka thusa gape go tlhogatsa dipuisano ka gore go tla bo go buisana batho ba ba tlhaloganyang gore ba bangwe ka bone ba bereka jang understands you, you get to agree much quicker because the understanding is the same. Go dira kanata le go direla dilo mo pontsheng go tlhalosiwa go le botlhokwa mo mohameng wa tsa semolao ka nako sotlhe se se tlhalositswe ke moeteledipele wa sekolo sa ithuti le ditiro sa University of Botswana mme Tebelelo Mazile Seretse kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa o ne o rulagantswe ke ba Law Society of Botswana mono ga borone Mojadi Mokibelo wa pega lekalana la Law Society of Botswana le itemile go nna lekalana le le lemogwang ebile lena le boleng jo bo rile le hatshe ka bophara lena le seriti teba le maitsholo a babueledi ga mmogo le go tsamaisa le go sala morago molao ke ka mo lekalana le thomamisang gore se sa diragadiwa mo mohameng wa semolao babueledi jaaka bomankge ba tsa semolao ba gakololwa go ikita ka thupana go dira kanata. If you don't have integrity that we are talking about today, you cannot take yourself serious. I take myself serious because I'm ga gona ka ga batho ba ka go tsang ka thwagalo ha o sena seriti mo tirong ya go nna mmueledi ke dumela mo go itseng ka thwagalo mo tirong ya go nna mmueledi jaaka ke na le lesedi le buitsanape mo dithutong tsa semolao mo go tsa dithoto se nnile ka tego e tona segolobogolo ka nako e ke neng ke dira dithuto tsa semolao mo go tsa dithoto mo godimo ga mo go tshegetsa seriti sa gago o le mmueledi ke konokono mo go nneng sekao se sente mo tirong e. delivering excellence. Lekalana le itemile go tsepama mo go nnele maitsholo a eletsega mo tirong ya bone. So when we go about our work, let us underline our importance by striving for excellence in the work that we do. Ha re le mo tirong ya rona ya go nna babueledi re tshwanetse re itse maitamo a rona a go bereka ka nata go na le dinako tse re dirang diphoso mme se ka sa hetoga go nna sekgoreletsi mo go tshegetse maitamo a rona re badiredi ba ba tsewang ka thwagalo le ka tota e go godimo mme ke ka mo re tshwanetseng go tshegetsa maitamo le seriti sa rona ka nako tsotlhe. The pursuit of excellence should be at the core of our being. It is through this that we will protect the integrity of our profession. Maitiso a dijo tsa bosigo e nnile bosigo jo bo molemo ka jaana bo kopantse badiri ba tsa semolao jaaka ba ne ba ipelela dikatago tsa bone jaaka bomankge ba tsa semolao le gone go tha mothala wa go tswalla ba dira kanata mo go thabolole mohama wa tsa semolao go yempele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. So a re be phegolane teng ga re khantsa rona tsana go ya bosupa khaitsara ke go se gonkwe go eme sentle go nela sa metshameko khaitsara ka dumela
Dumela Samoka, ke dumela gore wa tsogara ke rice. tsogile sentle bontle re garela mahelo a beke ga ke itse gore re tshwaretseng Re tshwere garela tsa mafelo a beke re tshwaretse go le gontsi hela thata mo go tsa metshameko jaaka itse gone gore re tsena mo gone tota re tsena mo dipakeng tse dingwe tse di latelang jaanong tlabe ntse re tlhola ditlhopha gore di ipakanya go le kae jalo ntse ka tsela ntseng jalo re di neeletsa metshameko tla go leboge Samoka mme ke re madume we tshotlhe jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonko e tla bonga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa botsona tonight mme ke gore letle re tsena mo go tsone re simolole ka digogang kwa pele Setlhopha sa Nico United se tlhokana le madi a kana ka 1.6 million pula go se tsamaisa mo pakeng e le nngwe fela mo nakong ya setlhopha seo se rotloediwa ke kompone ya Wilderness Safaris mme ga go a lekana e ka mo moletlo wa dijo wa tsa tota moletlo wa maitsiboa wa dijo wa motlhokomedi wa setlhopha o no tshwere go baakanya seemo seo mo moletlong o motlhokomedi wa setlhopha mme Beauty Manake o na simolotsa semmuso Rafole e mogone mo fenyi a tla ikgapela malatsi a mabedi kwa Okavango Delta Mamosesika kapego Majombolo jaaka balatedi ba Nico United ba Ibiza e ne e dirile moletlo wa dijo tsa maitsiboa e le wa bobedi wa morotloetsi wa setlhopha seo mme Beauty Manake. Maikaelelo magolo a moletlo o e ne e le go kgobokanya madi a tla thusa mo go tsamaiseng setlhopha. Moletlo o gape o no supa dikatlego tsa setlhopha le go netefatsa gore sepatše ga se kgale jaaka setlhopha se ipankanyetsa paka ya 2024-2025. Ke akanya gore toropo ya batho ka gore le re taba tsamaisetsa team ra go ba ra re reng akanyela ke ralla mo toropong team e relegateile ha ke hita kana ga go te ke Sigwele gate ke eno chairman o relegation team yana go mpero batsadi nka ta go le inela ke ntse se go ba le gone gore nya but we manage with my committee gore team e tswelele e rile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letshwiti a gatelela botlhokwa ja gore Nico United e nne setlhopha se se tshamekang kgwele e e duelelwang. We need to work at making our clubs more sustainable. Re tshwanetse ra berekela gore ditlhopha tsa rona di itshetele go nnela ruri mo leaking mme go kgona se ke ka ha re ka rotloetsa kgwele ya dinao ya madi mme bile kgwele yone e tlhokana le tsamaiso e e lolameng e sena ntshenyetso setšhaba le tiriso ya madi e e lolameng. Corporate governance, commercial football demands good financial discipline. Football is trading. Football kgwele ya dinao ke papadisanyo mme bile go se kgale re tla be re kgona go betšha mo kgweleng ya dinao. Go le gantsi ke na le go akanya fa re bogetse ditlhopha di tshameka gore kana fa re ka bo re betšhitse re ka bo re tswa ka madi a mantsi fa ditlhopha tsa rona di fenya. We would make a lot of money. Setlhopha sa amogetseo ke monokeng e tswang mo balateding le setšhaba sa Selebephikwe ka kakaretso. Re kgona go bona gore nya tota botsadi boteng jo e leng gore bodumela mo go rona gore mo diemong tse la go ntse jang go le bokete gore so ga ke a gona sepe se e leng gore re complaina ka sone thata le skala ba hella pelo ba tshameki le nne le ntse le ba rutwetsa le ba supporte le ba advice because this journey of football is not an easy journey. Moletlo wa dijo tsa maitsiboa o ne o iteela Kobo Moroko maikemisetso a Nico United e leng go dira bontle le go nna le isago entle. E re ka setlhopha se itlamile go dira jaaka kompone tshologelo ke gore se ipone se le mo seraleng sa kgwele ya dinao ya mafatshe. Mamusi Siska, BTV Sport, Selebephikwe. Farotswelela Wade Dan ke ena mo fenyi ka karetso mo letlhakore la makawana a di-senior le kgaisano ya dikuta ya Motocross National Championship e neng e tshegeditswe ke setlhopha sa Kalahari Cross Country kwa Mokatse a sena go kokoanya dintlha di le 50. Victoria Dagan o na le go mo hit one Wade Dan o na kokoanya dintlha di le 25 mme a kokoanya tsa palo eo gape mo hit 2 go fetsa ka dintlha di le 50. Cosmos Mamalukos a tsaya maemo a bobedi ka dintlha tse 44 fa maemo a boraro a ile go Victor Detroit ka dintlha tse 40. Sure, there's always areas to work on, but we did very well today and happy with the performance, and we keep training. Hit itumiletse maduo fela go nna gona le fa o tshwanetseng go tokafatsa teng e ne e le tsela e dingalo mme ke lemogile gore go simolola sentle go a thusa. So getting the whole shot also would have helped, yes. Change mo gymming and stuff, so I feel like today I was much better in terms of like fitness and other aspects. So I push a charge because I know that I can push to be in the front. So hey,
re tla bona re tsamayang go pele. mo letlhakoreng la makawana junior championship ra dikolo lentswe o fetogile mofenyi ka go gatisa dintlha tse 50 lentswe o kwadisitse dintlha tse 25 mo hit 1 le mo hit 2 maemo a bobedi a tserwe ke Peter Bernard ka dintlha tse 47 fa Aiden Meyer a bone a boraro ka tse 45. No, really it was a good race, it was good pace. To be honest, I really just thank God, to be honest, at the end of the day. It's not really that complicated. Just turn to God. e ne le lepelo le le siameng thata ebile le sedingalo. That just like also for my sponsors and stuff and for the passion of the sport. Yeah, I think I'm very happy with Ke itumelela maduo ke ikalela go dira ka thata mo nakong e tlang gore ke fenye. time, try a bit harder and maybe come first. Mo letlhakoreng la makgarejwana Elanchi Bana o kwadisitse dintlha tse 25 mo hit 1 le 2 go dira dintlha tse 50 a salo morago ke Tadiwa Tafa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 44. I saw that I needed to improve on my jumps and on my corners because ke lemole gore go santse gona le dikarolo dingwe tse ke tlhokang go di baakanya. Work on so that you can, keep the pace, one pace and kgaisano e ne e phuthile bapalami ba dikuta ba le 27 go ralala lefatshe leno mme e ne e dirisiwa gape go tlhopha setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe leno go kgaisano ya Motocross Africa Nations ka kgwedi ya Phalane ko Morocco. Victoria Dakin, BTV Sport, Mokatse. Setlhopha sa Gaborone Hawks se padimotse sa UB Rhinos ka dintlha di le 20 le boferebongwe go tsele 10 le boferebongwe mo motshamekong wa ligi ya Botswana Rugby Union wa biki e o neng o tshamekela kwa University ya Botswana go ka tlhatlogela kwa setlhweng sa Loko a rutlwe Khomotso Sefako. Inare Palace na golela Rhinos ba khomogela Gaborone Hawks ka dithaselo ba kgona go kwadisa dintha tse thataro go tswa mo di-penalty tse pedi ka fly half Banjo Kisianyi mo motsotsong wa bobedi lwa bone wa motshameko. Fela Hawks ba baneng ba balobadi ebile ba batla go ipusolosetsa kgatlhanong le banna ba ga tshoganetso katse ba boela mo motshamekong ka trial conversion ka right wing Good News Mavara go tsaya ketapele ya 7-6. Hawks a tswelela ka go tshwenya Rhinos ba no sa trial conversion ka tatelano go oketsa ketapele go nna 19-9 pele Brighton Chinyanya a kwadisa conversion ya bofelo ya karolo ya ntlha go isa motshameko kwa nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 26-9. Mo karolo ya bobedi banna ba madikolo ba ba tshameka botoka ba kgona go sireletsa mme ba ikgapela di-penalty tse pedi go kgaola ketapele go nna 19-26. Fela ga bo go sa lekana jaaka Good News Mavara a ne a kokotela sepikere sa bofelo ka penalty go kwadisa phenyo ya bone ya bothano wa paka e le go thatogela kwa sethweng sa Loko. The match was good, eh? As you saw, the boys, they did what e ne le motshameko o seng motlhofo re tshamekile jaaka re ne re bata maikelo a rona e ne le go fetsa motshameko karolo ya ntlha selo se ke itumela gore re kgone go se dira mme re fentse mo motshamekong ya maloba mme re na ra baakanya diphoso tseno ke ka moo re fentse motshamekong. That's why the game was won. Like in the knockout, so what we did today, we had to fix all the mistakes that we made in the knockout, and we saw their strengths, and we worked towards that at training, and it paid off today. It was a very physical game, and very interesting, and very pacey. The tempo was very high for. Motshameko ono le masheta o le lobelo re re sokola mo karolong ya ntlha fela re na ra ipaakanya karolo ya bobedi e ke tsang ke re tshamekile botoka. Fa re tswafa ra go bereka mo diphosong tse ke di itemogetseng re na le dikgobalo tse dintsi tse ke tsang gore batshameki ba fa ba ka boa re ka tshameka botoka thata. Recovered and will give the Hawks a good match. Mo motshamekong mongwe wa ligi eo KC Jaguars e padimotse Botho Riders ka dintlha tse 27 go tsefera mo bedi fa mo motshamekong wa bomme UB Rhinos e garesontse Gaborone Hawks ka dintlha tse 30-0. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Khomotso Sefako a wetsa dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight mme ke re wetso a re bore kopana kgatijana kana kwa boferebongwe ja ke tla be ke go dineela ka puo ya Seesimane mme ke re wetso tlhe a re tswelle re ntse re tshwere mono mogolo wa gore tšhentšhe dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro mme ke ga relo a ene boroko ka sone sebaka tle ke le busitse go lebile sa moka re boer le betlhogo gape ke go lebega gaitsele ka re kopane kana ko ya boherabongwe ka ba maruri rights wetso re pele re di khutlisa re kgakoletse neng di itlhobile kwa setlhoeng. Masisi a wetsa loeto la gagwe kwa Las Vegas ka go etela marekisetso a farologaneng a ditemane tsa maitirelo go ithuta ka tsone. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang kwa pere mafatshe a Afrika a ka tswelwa mosola ke tsamaiso e tsereng ke lefatshe la Korea mo go tsamaiseng itsholelo.
mohumagadi wa gatatona Meno Masisi a re go tlhabolola matshelo a batho ga ya tshwanela go nna tiro ya puso ka nosi. Waitso ne re go tshwaretse hela dilekalo tsa nako ya bosupa ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. Bagaetso madume amogela seemo sa lape o setisedwa ke o bakeng Casper Mathake pele a re simolola ka go lebela selekanyo sa pele ene le mo mosong ka nako ya boferabobedi re gatisitse marothodiko tsa bo Meteorological Station sansa lape mo maitse ba gompieno supa go banela maru mo dikgaolong tse di ko bothabatsatsi ba lefatshe leno kwa bophirima gone go supa la go santse go apogile mo tsatsi la mosupolo gore solofetse re go kgalaga di be go thibile ka bontlhabong ko dikgaolong tsa borwa bothaba-kgatleng kwene re solofetse re go bana di batatsamao dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse re e be go apogile mo maphakele re solofetse re go gantsi kgalagadi borwa bothaba-kgatleng kwene ga mmogo le bokone bothaba go ikutlwatsego le tsididi re tagaditse selekano sa boraro go yeng kwa bosupa dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi thata ka selekanyo sa 10 go yeng kwa 13 mo tshokolo gore solofetse re ko Chobe le bokone bothaba go ikutlwatsego le bothito ba selekanyo sa 22 go yeng kwa 30 kwa Nghabele le gare gone go ta ikutlwatsego le tsiditsana ka selekanyo sa 22 go yeng kwa 25 kwa borwa bothaba-kgatleng kwene gone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi ka selekanyo sa 17 go yeng kwa 10 ko gantsi kgalagadi le borwa gone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi thata ka selekanyo sa 10 go yeng kwa 16 ka jalo setšhaba se rutile gore se ipabalele mo botsididing joo ga re lebelela ditoropo dingwe mo sare ke re solofetse re ko Upington e be go thibile go na le kgonagalo ya pula kwa Manzini, Maseru, Johannesburg, Port Elizabeth ga mmogo le Cape Town ga re lebelela ko Antananarivo, Beira, Harare le Lusaka re solofetse re go bana le dibatatsamaro kwa Windhoek gone re solofetse re be go apogile Dar es Salaam le Blantyre le gone re solofetse re be go apogile go thibile ka bonthabang kwa Luanda ga mmogo le kwa Kinshasa ke sone seo seemo sa lape a enne boroko. Well, thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, moving on, President Dr. Mokgweetsi Masisi had a media engagement with the editor-in-chief of JCK Media, Ms. Victoria Gomelsky, in Las Vegas about Botswana's diamond journey, the country's reaction to global trends within the diamond industry, and the future of Botswana under DBS. Take a listen. President of the Republic of Botswana, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. Thank you, sir. Thank you. Nice to have you. You sit.